Ministarstvo kulture i medija organizovalo je u Petrovcu obuku za novinare o standardima za izvještavanje o osobama sa invaliditetom i senzibilitetu prema marginalizovanim grupama. Cilj ove obuke je bio unapređenje medijskih izvještaja i osnaživanje profesionalnog pristupa različitim temama. Obuka je obuhvatila prepoznavanje i sprječavanje govora mržnje kao i standarde za izvještavanje o osobama sa invaliditetom i senzibilitet prema marginalizovanim grupama. Prisutnima se na samom početku obratila Marina Vujačić iz nevladine organizacije Udruženje mladih sa hendikepom, te pružila smjernice za odgovorno i etičko izvještavanje o osobama sa invaliditetom sa fokusom na inkluzivni jezik i izbjegavanje stereotipa. Svidio mi se strašno vaš pristup, počeli ste na jedan vrlo interesantan način, a to je da ste pitali ostale novinare za identitet i tražili da se neko odrekne od jednog. Pa da, smatram da je to najbolji način u stvari da se ljudi zamisle koliko im je važno ono što ih čini ljudskim bićem i čovjekom, jednom osobom. Zbog toga što kad je pitanju invaliditet, odnosno osobe s invaliditetom, zbog pristupa upravo prema nama se očekuje da se mi mijenjamo i dalje u stvari se smatra taj invaliditet nečim što je loše, negativno, društveno neprihvatljivo i nepoželjno i vjerovatno bi velika većina ljudi podrazumijevala da je identitet kojeg bismo se mi odrekli taj. I upravo zbog toga sam htjela da pokažem koliko je to u stvari iz moje perspektive drugačije viđenje i da ja taj svoj identitet danas nikako ne bih mijenjala, ali sam i bila na neki način, mogu reći, i provokativna, ali i edukativna u dijelu toga koliko je važno da izvještavanje upravo medija i medijskih radnika bude na onom fonu poštovanja ljudskih prava, odnosno principa ljudskih prava, jer samo to proizvodi onu željenu promjenu. Sve drugo što vuče senzacionalizmu i drugačijem izvještavanju sigurno ima kratkoročne efekte, možda i veće nego zagovaranje principa ljudskih prava i takvo izvještavanje, ali može da nanose dugoročnu štetu i zbog toga vjerujem da je ovakva vrsta edukacije jako važna i poželjna. Kada govorimo o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori, upravo o izvještavanju o licima sa invaliditetom, kako biste ocijenili? Ja mogu da kažem da je ono zastupljeno u određenoj mjeri, možda ne dovoljno iz moje opet perspektive, možda bih ja željela da toga bude i više i da bude drugačije, ali osobe s invaliditetom jesu zastupljene i izvještavanje osobama s invaliditetom jeste zastupljeno u medijima. Naravno, bilo bi mnogo poželjnije da se generalno ljudskim pravima mnogo više izvještava, ne samo kad se dese uglavnom neke negativne priče i primjeri, kad se dešava neko kršenje ljudskih prava i diskriminacija, nego da to imamo u okviru svake medijske kuće i svakog medija kao makar dio programa koji je redovan i koji nije samo tako stihijski ili povremen ili da vrlo često zavisi upravo od novinara ili možda od urednika, rijetko od, kažem, cjelokupnog programa ili politike medijske kuće. Naravno, za to bi bila potrebna i podrška države koja je veća i usmjerenija, jer i mediji moraju ne samo da dobiju financijsku i tehničku podršku, nego upravo i prethodnu edukaciju koju sam pomenula i u stvari usmjerenje o tome koliko je važno izvještavati o ljudskim pravima, na primjer osoba s invaliditetom, uključujući možda ponekad i o životnim pričama i o primjerima, ali vjerujem više s aspekta onoga što bi bile neke, mogu reći, pozitivnije priče, opet ne one koje vuku divljenju ili herojskom modelu pristupa prema osobama s invaliditetom, nego nečim što će izazvati i društvenu promjenu i benefit za cjelokupno društvo, ali naravno za konkretne živote samih osoba s invaliditetom o kojima se izvještava. I negdje ste nas i podsjetili da i postoji zakon, ako sam dobro shvatila, čiji ste i vi inicijator. Konkretno član koji se odnosi na govor mržnje i omalovažavanje u Zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom je tada predložen od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, jer smo smatrali i kroz svoje iskustvo i svakodnevni rad smo primijetili da i u medijima, pa nekad i od strane medija ima govora mržnje i omalovažavanja, upravo zbog različitih pristupa fenomenu invaliditeta i osobama s invaliditetom, jer je to donekle logično zbog onog što je istorijski karakterisalo različite modele pristupa prema osobama
osobama s invaliditetom, ali i generalno pristup društva prema fenomenu invaliditeta, a mediji su svakako dio društva, kako god da ga čine i kad ga mijenjaju i kad su korektivni faktor nekih društvenih fenomena, mediji su sastavni dio i logično je da upijaju sve ono što postoji kao prisutno i da i oni tome doprinose, pa i kada je negativno. O tom članu bi se moralo mnogo više, da kažem, i razgovarati i edukovati, ali naravno tu nijesu samo ključni mediji, nego cijela društvena zajednica, uključujući i institucije sistema, također i pravosuđe koje bi, kada bi se jedan takav pokrenuo postupak, morali da odlučuju u skladu opet sa principima ljudskih prava i vjerujem da je važno da i mediji shvate svoju ulogu i značaj, ali i tome koliko drugačijim izvještavanjem u ovom segmentu mogu da doprinose i našem boljem zagovaranju i na kraju krajeva promjenama koje će biti dugoročnije, iako će možda doći mnogo sporije. Sa druge strane, također ste nam ukazali na neke propuste u nekim drugim zakonima gdje se zapravo koriste termini koji ne bi trebalo. Pa da, i dalje se koristi pogrdna terminologija kad su osobe s invaliditetom, vrlo degradirajuća i omalovažavajuća i to je jedan u stvari od razloga koji utiče i na medijsko izvještavanje osobama s invaliditetom. Ako imamo sijaset termina koji su jako negativni, kad se misli na osobe s invaliditetom ili kad se govori i izvještava o njima, onda je logično da će oni da budu zastupljeni u medijima, u stvari postoji u zakonima, što je najveći problem. Ako imamo te termine i dalje u crnogorskim zakonima i imamo u brojnim oblastima, od obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, zapošljavanja i tako dalje, onda je logično da i cijelo društvo na kraju krajeva bude nekada konfuzno kako treba pristupiti osobama s invaliditetom i to je nešto što također treba da se promijeni. To nije samo moje mišljenje ili moj lični stav, već i međunarodna zajednica na to ukazuje, uključujući Europsku komisiju i Crna Gora ima već dugogodišnju obavezu da usklađuje svoje zakonodavstvo sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, uključujući upravo kada je u pitanju terminologija, jer je ona dio modela pristupa invaliditetu. Pomenuli ste konfuzno društvo, to su mogli i danas da primijetimo zapravo među novinarima, da su onako zbunjeni, imali su dosta pitanja za vas. Kako to ovo komentariše? Meni je drago što su postavljena pitanja zbog toga što je to dobro. Ja mislim da nikad na ovakvim događajima ne treba prećutati i ne treba ostati sam sa sobom kad može pitanje da se postavi, kakvo god ono zvučalo i kako god bilo izgovoreno. Ja zaista mislim da nema pogrešnih pitanja, iako se nešto i nespretno izgovori, da ćemo razgovorom doći u stvari do suštine i važno je da novinari upravo i pitaju. Oni su tu na kraju krajeva i zbog toga i kad su u procesu neke edukacije, koje tako možemo nazvati, da je važno u stvari da postavljaju pitanja i potpuno je logično da se desilo to da se pojavi neka vrsta nesigurnosti, odnosno da se odjednom otvori neka drugačija perspektiva. Ja sam svjesna da moju priču ne razumije široka publika, odnosno da svi ne razmišljaju kao ja, ne bi bilo ni dobro ni poželjno. Ja mislim da je jednoumlje pogubno, makar i kad bi pozitivno bilo potpuno, ali je važno da se zaista razmišlja i da se razgovara i da se shvati zašto sam ja govorila na takav način, da u stvari moja želja upravo da se na dostojanstven način izvještava osobama s invaliditetom i da se kroz to izvještavanje, makar se one u tom trenutku ne osjećala dostojanstveno, ipak dugoročno da prinese njihovom adekvatnijem položaju ljudskim pravima i poštovanju njihove ličnosti od strane društvene zajednice u kojoj žive na kraju krajeva. I evo, za kraj zapamtila sam jednu rečenicu koju ste rekli da su osobe s invaliditetom mnogo manje vidljive danas nego što je to bio slučaj prije 10-15 godina. Nažalost jesu, u Crnoj Gori su mnogo manje vidljive danas, ne samo u medijima, nego upravo u okviru društvene zajednice. Postoje brojni razlozi tome, neki od njih su nažalost preminuli, nijesu više među nama, pa samim tim se smanjio i broj onih koji su vidljivi, jer su to bile, neki od njih su stvari bili upravo angažovani, bilo u nevladnim organizacijama, aktivizmu ili
negdje drugo. S druge strane, mislim da smo se kao društvo ukupno obeshrabrili, iako to ne djeluje tako, obeshrabrili smo se za taj aktivizam i za borbu za ljudska prava, za borbu za naše dostojanstvo, jer smo tako učeni od nekih, da kažem, ne samo nacionalnog, nego i globalnog fenomena koji se dešava i onda je to uticalo i na osobe s invaliditetom da u nedostatku neke sistemske i društvene podrške prosto posežu za nekim drugim djelatnostima ili se jednostavno povlače jer njihov aktivizam i njihova borba nije bila onakva kakvom su i oni očekivali i nije imala takve efekte. To je velika šteta jer osobe s invaliditetom i dalje sve doživljavaju ono sa čim se suočavali prije 10 ili 15 godina, a ukoliko ne budu dovoljno vidljive i glasne, ukoliko ne budu govorile o sebi, o preprekama sa kojima se suočavaju ili potrebnoj podršci, onda se ni ovo društvo neće mijenjati jer je i to donekle logično, iako je s mog aspekta neprihvatljivo i nepoželjno. U drugom dijelu obuke govorio je Elvis Beriša, direktor nevladine organizacije Koračajte sa nama. Poseban akcenat je stavljen na pristup novinara temama koje se tiču marginalizovanih grupa i na načine na koje mediji mogu doprinijeti inkluziji i boljem razumijevanju tih zajednica. Kad je romska zajednica u pitanju, konkretno medijsko izvještavanje se značajno promijenilo prema ovoj grupaciji, mogu da kažem u odnosu na recimo raniji neki period. Naglašavam da nemamo više senzacionalističkih naslova poput Romi su ogradili, ukrali i slično, jer smo vrlo često imali takvih naslova ranije. Ono što bih možda naglasio da trenutno nedostaje jeste mnogo veći procenat recimo samoinicijativnih medijskih priloga i članaka i ne samo da kažem na dan koji je važan za romsku zajednicu ili neki važan događaj, već da to budu samoinicijativni prilozi i članci koji će se pripremati sa mnogo, da kažem, prokritičnim nekim pristupom i sa ciljem da se izanaliziraju određene državne politike koje su usmjerene prema romskoj zajednici. Da li to na državnom ili opštinskom nivou, nebitno, ali je važno da se mediji i novinari i novinarke mnogo više, kazao bih, usmjere na analitičko izvještavanje o svim politikama koje se tiču romske zajednice. Ipak istakli ste da je situacija bolja nego što je bila ranije, ali opet da bi se došlo negdje do te bolje situacije, romska zajednica možemo reći da je pretrpjela i neke udarce, da tako nazovemo. Prikazali ste i vi neke loše primjere i neke najčešće greške. Između ostalog, jedan slučaj koji je bio baš odjeknuo, to je upravo bila reklama kada su Romi prikazani u uniformi komunalnog preduzeća kao njihova narodna nošnja. Koje ste još negdje, ukratko da kažemo, primjere izdvojili ili da nam vi kažete koje su to negdje najčešće greške koje se mogu uočiti u mediji? Pa, znate kako, osjetljivo je. Vrlo često mediji prenose određene informacije ili izjave sagovornika koji mogu da imaju i neki stereotipni karakter. Dakle, da jednostavno sagovornici kažu nešto što je diskriminatorno ili stereotipno za romsku zajednicu, ali da to mediji samo prenose. U tom slučaju je, opet kažem, zaista osjetljivo, ali ono što bih uvijek sugerisao medijima u tom slučaju jeste da uključe druge izvore kao sagovornike koji će obrazložiti ili imati priliku da na neki način demantuju ono što je negativno sigurno prema romskoj zajednici. Ono što su bili još negativni neki slučajevi jeste zasigurno na nekim portalima vrlo često možemo vidjeti u komentarima, da kažem, tu nekontrolisanost gdje prema romskoj zajednici od jednog pa onda kasnije izlivaju se, da tako kažem, negativni komentari koji nisu kontrolisani, ali recimo na jednom od dnevnih listova i portala koji je jako praćen, recimo imali smo neke naslove i naslov koji je cjelokupnu romsku zajednicu, da kažem, etiketirao kao
kao ljude koji su skloni da su u sukobu sa zakonom, ljude koji su ogradili određene placeve na državnom zemljištu. Onda smo imali neke, da kažem i ranije, neke naslove koji su predstavljali romsku zajednicu sa namjerom vjerovatno da predstave da i romska zajednica želi da bude uključena u društveno-politički život u Crnoj Gori, ali jednostavno, uglavnom, faktografski se uvijek ne prati adekvatno tekst. I onda smo imali fotografije, i to imamo i danas, vrlo često da se koriste stare fotografije iz arhive i uglavnom iz kampa na Kolniku, na Vrelima, Ribničkim, zapravo gdje je takozvani nekadašnji kamp bio izgrađen, i zato opet, da kažem, možda naglašavam da je uvijek važno da priča ima adekvatnu fotografiju i adekvatan naslov i da naravno ima uvijek više sagovornika kako bi se određeni izvor provjerio iz više uglova. Jer ponekad i dajući priliku jednom sagovorniku da iznese svoje mišljenje, i mi kao mediji dolazimo u situaciju da kršimo etički kodeks novinara zato što određenu informaciju nismo provjerili iz više uglova, a dali smo priliku jednom sagovorniku da to kaže. Tako da, opet ponavljam, važno je da imamo što više samoinicijativnih priloga i tekstova, da imamo što više sagovornika i provjeru iz više izvora određene informacije i činjenice, i da nam slika uvijek adekvatno prati tekst. Dakle, to je zaista važno da ne koristimo one stare fotografije iz arhive koje su uglavnom stereotipne sa polubosom ili polugolom djecom iz romske zajednice na fotografiji, i naravno na taj način ćemo da zaštitimo i tu djecu. Nakon prvog predavanja, a sada i nakon vašeg, negdje možemo da primijetimo da su novinari blago zbunjeni. Imali su ovako i dosta pitanja za vas. Kako bi trebalo, zašto je nešto greška, zašto nešto nije greška? Jesu li zbog toga upravo i važne ovakve obuke i to nam možda negdje i pokazuje da je ovo potrebno? Apsolutno. Važno je da novinari sve one, da kažem, dileme koje imaju u svom izvještavanju prema svim marginalizovanim grupacijama, u ovom slučaju i prema romskoj zajednici, to sa nekim, da kažem, licem koji je možda relevantan iz te oblasti, da to otvoreno i imaju otvorenu diskusiju o tome. I njima, ali evo i sada i vama i svim našim gledocima na neki način da ukažem da mi živimo u društvu gdje je ponekada važno da naglašavamo nacionalnost, ukoliko je priča pozitivna po određenog individualca. Iz kojeg razloga? Upravo iz razloga što postoji jedan mali broj pripadnika romske zajednice u ovom slučaju koji recimo su uspješni ili su obrazovani ili su akademski građani ili su uspješni u nekom biznisu. Tako da kad god imamo uspješnog Roma ili Romkinju koji diplomira, nekog Roma kojem je neki biznis uspio, mi uvijek naglašavamo pripadnost da bismo podstakli druge pripadnike iz romske zajednice da krenu tim putem, i s druge strane prema većinskoj populaciji onaj dio koji ima neki, rekao bih možda neki vid etničke distance prema romskoj zajednici i stereotipnu neki stav da Romi to ne mogu, da razbijemo. Dakle, zato je važno da u tim slučajima naglašavamo pripadnost romske zajednice, ali naravno poštujući etički kodeks novinara, nikada to ne smijemo da uradimo ukoliko neko lice prekrši bilo koji zakon, jer to lice treba da odgovara pred tim zakonom ne zato što je pripadnik romske zajednice, nego zato što je prekršilo zakon. Mimo ove primarne teme zbog koje je bila i organizovana obuka, mogli smo da primijetimo da su novinari imali brojna pitanja vezana za romsku zajednicu i da donekle i prate situaciju i u toku su sa situacijom. Kako to komentariše? To je zapravo neki rezultat i ne samo našeg ukazivanja, nego generalno i nekih reformi, medijske reforme koja je učinjena u prethodnom periodu uticala i rezultirala time da novinari svakako budu osvješćeniji i upoznatiji sa problematikom romske zajednice. Djelimično možda mogu da kažem i našim doprinosom koji dajemo kroz izvještavanje na portalu Romanet, gdje dajemo svim medijima na raspolaganju naš materijal
i na taj način zapravo mi problematiku sa kojom se romska zajednica suočava svakodnevno dižemo na veći nivo, približavamo je i medijima i svim građanima i ja sam zaista, evo da kažem i to pozitivno i iznenađen da jednostavno novinari i novinarke prate redovno ono što bi opet bilo, da kažem, dobro, jeste da imamo mnogo više samoinicijativnih priloga i članaka medijskih i naravno da je dobro kada imamo novinare koji prate razvoj romske zajednice u Crnoj Gori, jer na taj način mi zapravo ostvarujemo mnogo više rezultata nego što mislimo da ih ostvarujemo. Prvo, informišemo javnost o romskoj zajednici, druga stvar, informišemo naše generalno društvo o nekim, rekao bih, neprihvaćenim do sada ponašanjima koje smo imali prema romskoj zajednici i treće, informišemo i samo romsku zajednicu o nekim važnim stvarima i šaljemo im poruku da mi kao mediji pratimo njih, da smo mi njima saveznici, prijatelji u njihovoj svakodnevnoj borbi, a ne kako je do sada, nažalost, i predstavljano i možda i kod romske zajednice stvorena jedna slika, da su mediji samo oni koji dolaze da bi napravili priče o nama Romima da nas kritikuju. Dakle, toga više nema i to je negdje, rekao bih, rezultat svih nas i u državnom, rekao bih, sektoru, ali i nas u civilnom sektoru koji na neki način pokušavamo da napravimo neke promjene i naravno samih novinara i medija koji su shvatili da neke stvari treba da promijene i senzibilisanost koja je prisutna kod novinara i novinarki. Ovako je izgledao dio Elvisovog predavanja. On se osvrnuo na ranije događaje i dao primjere nepravilnog izvještavanja o romskoj zajednici. Sad druga situacija u kojoj možemo da imamo negativan efekat jeste, evo daću vam primjer, možda najbolji iz primjera da to tako objasnimo. 2019. godine okupili smo sve, da kažem, individualce koji su aktivisti u zajednici, aktivistkinje, pripadnike romskog i egipćanskog civilnog sektora, znači ljudi koji su aktivni u nekim nevladinim organizacijama i formirali smo takozvani neformalni jedan pokret Roma i Egipćana u Crnoj Gori. I taj pokret je imao za cilj da tri stvari, da kažem, tri cilja ostvari koje je zacrtao. I mi smo izašli i, da kažem, u decembru je to bilo 9. decembra 2019. godine, sjećam se, mi smo organizovali pres konferenciju u EU Infocentru u Podgorici i tada smo predstavili šta je naša namjera. Ko smo mi i šta želimo, koja tri cilja želimo da postignemo. I bilo je tu naravno i medija prisutnih i recimo jedan od medija i jedan od naslova, konkretno je bio na RTCG-u, na portalu RTCG-a, bio je naslov "I Romi žele mjesto u parlamentu". E sad, možda i ovaj naslov nije toliko problematičan, ajde da kažem toliko problematičan, ako njega ne bi pratila fotografija, a znate koja je fotografija bila? Fotografija djece, polubose, polugole, znači ljudi sa torbama iz kampa na Kooniku, gdje, to je fotografija iz arhive izvučena, dakle ljudi koji treba da se ukrcaju u autobus i vrate nazad na Kosovo. To je fotografija vjerovatno negdje napravljena tokom ispraćaja ljudi koji su tražili dobrovoljan povratak na Kosovu. I to je fotografija iz arhive, kažem, znači vi onda kao običan građanin koji čita taj tekst, imate naslov "I Romi" i onda ko su Romi, imate polubosu, polugolu djecu, ljude koji su u kampu na Kooniku u onako jako lošim i teškim uslovima bili i onda kažete kao običan građanin, a gdje će ovi? I onda pođete samo na komentare i pročitate, ne možete naći ni jedan pozitivan komentar. I onda pošaljimo ih tamo, vratimo onoga ko je započeo, nije završio 45. zadatak. I znači to su različiti komentari koji su izazvani upravo tim naslovom i tom fotografijom. Niko nije pročitao tekst. Ja vjerujem 80% ljudi da nije pročitao tekst.
ali je naslov i fotografija dovoljna bila da izaziva toliko komentara negativnih i to toliko ima negativne, onda da kažem, negativnog tog efekta, da je to jako... Ovo su vam dvije situacije, nadam se da sam malo približio. Ja sam lično neko ko, ranije sam se pitao zbog čega moramo da naglašavamo uopšte da smo pripadnici romske zajednice. Zašto radimo to u naslovu? Zato sam i pitao šta je naš cilj. Jer ljudi čitaju danas naslov, povezuju se fotografijom ili podnaslov i to je to. Oni dalje ne čitaju. Ako ih naslov zanima, pročitat će dalje tekst. U većini slučajeva. Nažalost, kažem da puno ljudi se na osnovu toga na neki način kreira generalnu sliku ili mišljenje o cjelokupnom tom tekstu ili zajednici u ovom slučaju. Zato je važno da i u naslovu, naravno u zavisnosti od konteksta i situacije, priče, opet kažem, po mom mišljenju, možda to nije najpravilnije, ali eto, ako me pitate za mišljenje, ja ću vam reći da postoje dvije situacije u kojima možete naglasiti ili ne možete naglasiti. To jest, možete napraviti pozitivan ili negativan efekt. U ovom drugom slučaju, mi smo odmah kontaktirali redakciju i zamolili ih da zamijene fotografiju ukoliko već naslov ne može, a sa nekom fotografijom sa skupa. Jer je jedan od novinara iz RTCG bio prisutan na tom skupu i mogao je da napravi fotografiju sa najobičnijim telefonom. Opet bi ljepše bilo da, iako nije možda isti kvalitet fotografije, ali da bude fotografija autentična i prilagođena naravno tekstu. Zato je kontekst važan. To je jedan od primjera, naravno imali smo više slučajeva. Evo recimo, neću ići prema prezentaciji sve, ali samo bih pokazao jedan od naslova gdje smo recimo imali na jednom od portala, evo neću ovo pozitivno portretisanje da prikažem, doći ću na ovo negativno, jer pričamo sad o tome. Znači, imamo jedan od portala, odnosno od dnevnih listova koji je kazao da u naslovu Romi ogradili na desetine placeva po Ćemovskom polju. I sad, pošto ja živio sam u blizini ovog mjesta, primijetio sam zaista da je ograđeno, jer je ovo jedan put koji povezuje sad Vrela Ribnička sa magistralnim putem za Tuzi kad se ide. Ovdje je bilo 10 lica koji su stvarno ogradili placeve na državnom zemljištu. Od 10 lica, jedno je lice bilo iz romske zajednice. Jer ja sam izašao na terenu i baš me zanimalo ko je to uradilo. I onda našao sam mog rođaka, to jedno lice je bio moj rođak, i kad sam saznao ko je pošao kod njega i pitao ga, i on mi je kaže, pa ja sam vidio ljude tamo ograđuju. Svi ograđuju, kaže. A ti znaš da ja imam 6 djece, kaže. Nemamo našu kuću. Kaže, ako ništa drugo, kaže, ja htio makar da ogradim kad svi ograđuju, pa ako me budu dirali, onda neću ništa da radim. Ali za sad, kaže, htio sam samo da ogradim. Uglavnom su to bili ljudi, sad nebitno, ali nisu bili iz romske zajednice. Ali naslov kaže, Romi ogradili na desetine placeva po Ćemovskom polju. I sad, normalno, kad pročitate ovakav naslov, da kažete, odakle su ovi došli, iz koje džungle su došli, tek tako da okupiraju zemljište. Ovo su naslovi koji mogu da utiču negativno i posebno izjava. Ovaj novinar je u redu kontaktirao jednog predstavnika romske zajednice koji nije provjerio o čemu se radi, nego je samo dao izjavu i potvrdio zapravo navode ovog naslova na način što je potvrdio i kazao da je on razgovarao sa pripadnicima romske zajednice i da je pripadnicima romske zajednice rečeno da mogu da ograđuju te placeve. I naravno mi smo poslali demante i mislim da demante su, pošto su ovaj tekst prenijeli svi portali gotovo kasnije,
i demante su objavili samo FOS Medija, a izostalo je demant od strane Dana, CDM-a, Standarda i Pobjede, ono kome smo mi slali da objave demant. Ovo je... Nismo ih lično kontaktirali, poslali smo im samo da objave demant, ali nisu objavili i ostalo je na tome. Beriša je skrenuo pažnju novinarima da informacije koje objavljuju vezane za red zajednicu moraju provjeriti od više izvora, kako bi informacija bila potpuna i prije svega tačna. Obuka nije samo prilika za usvajanje novih znanja, već i podsjećanje na moć riječi i odgovornosti koju mediji imaju u oblikovanju javnog mijenja. Korištenjem pravilnih termina prilikom izvještavanja o marginalizovanim grupama novinari ne samo da osiguravaju profesionalnost, već doprinose i borbi protiv diskriminacije i stereotipa. Zato su ove obuke korak naprijed ka medijskom prostoru koji njeguje jednakost i poštovanje, odnosno vrijednosti koje bi trebale da budu temelj svakog društva.